sings her harmony. I'm fire honey around ooh, I think in your barrel. Ooh, see you. Ooh, I'm messing on my see you. Ooh. No, Dion, togliti, muoviti, togliti, questa è la mia sedia. Lo togli, Dion. Bravo, e dove mi siede? Fai il video. Già mi togli? Ecco che mi ero Forte, attento. Ecco che mi ero fatto. Vedi tu? Mamma, sei godo! Dai, È uscito papà. E godo. ma è tu il telefono? Io sono M3. Io sono M3. Sono Tu ce l'hai? Vai di là, dopo quando andiamo a casa giochiamo tu vi dormi a casa mia sai sì però io dico tu oggi vieni a casa mia dopo noi ci svegliamo alle 8 e dopo andiamo a guardare i tulipani sì. Ma che sono i tulipani? Tipo dei fiori.
Ma dove? Io pensavo che tu andavi a casa al curva No, no, ci vediamo dopo. Quanto ci avete più possibilità. Avete più possibilità di vincere. Oh, dai, guarda. Sedia togliamo. I capelli. Ini කොහොමද හයක් තියලා. පළවෙනි පාර. Baci vietati nelle stradine nere, occhi tristi ma fuori.
රොන්දි කිය. Setruvari cominciamo නදන්න ඕනේ කියන්නේ නදන්න ඕනේ. උණුසුම් තරගයක් යන්නේ දැන් පුටි දෙකයි ඉතිරිලා තියෙන තුන් දෙනෙක් තරග කරනවා නෙමාය දියෝන් සෙට් අන්න එහෙම මේ අහන්න අහගෙන ඉන්න ඉස්සලා මේ දියෝන් නතර වෙන්න බෑ පුටුව ළඟ නිතරම ඇවිදින්න ඕනේ ඩාන්ස් කරන්න ඕනේ හරිද පිටිපස්සට එන්න බෑ පුටුවට හරි කොහොමද ඔන්න බාන්න නතාලි අයියානේ වෙන සුන්දර දාන්න Devo prendere dove sei ora, ora. Stringimi così una volta ancora. Dimmi che non sono come sembra, dimmi che l'amore è soltanto una conseguenza, ma stare senza come fai? Oh, hai bucato la corazza del mio corazon, ueve il cielo, il nostro soffitto, la specie è un letto matrimonio. Solo questo locale, yeah, yeah. Dimmi se tutto rimane per sempre uguale o va bene. Setruvari අම්මෝ ලෝකේ ඉන්න තරහම කාර්යය දෙන්න ඉන්නේ තරගෙ ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. එකයි දෙන්න ඕනේ එකයි. එකයි දෙන්නේ අනිත් කොට අයින් කරන්න. ඕ බෑ. දෙකම අයින් කරන්න දෙකම අයින් කරන්න එකයි. Dimmi che il primo ricordo. ගෝතල මාමා උණුසුම් තරගයක් යන්නේ. බලන්න නැතුව අහක බලාගෙන උත්සව කරනවා. Era il suono di una piedi nudi per Giulia, Enrico. නදන්න ඕනේ. Dai, stai tranquillo, non sarà uno sbaglio. Ti devo prendere dove sei ora. උණුසුම් තරගයක් යන්නේ මේ පුංචි අලුත් අවුරුද්දේ දෙහිගිරිගෙන යාමේ තරගයට කෝල්ස් සූදානම් වෙච්ච වෙන්නේ නේද? එක බොයි කෙනෙක් දෙහිගිරිය වැඩලා කොහෙද ගියා? මේ කුසල් තේරෙන පිටිකඩේ වසන්ත අයියා බෙරනාගේ ගම්ලික මහතා අකිල ලැයිස්තිලා ඉන්නේ දෙහිගිරිගෙන යෑම සඳහා. ඔතේ අයින් වෙන්න ඕනේ. ඔව් ආ. සී. ඕ. 1 2 3 Kusal, Arjun.
එක